Tağrağı 3 grup 3 aylanpaga çağılan жалпы 10 bundan jorgo. Mına birinci nomerde ötüp baratkan Гривенник Владимир Сопляковтығы Владислав Саяпкері өзі салдырат. Кысрата району Ивановка айылы. Екінші номерде активный Құлагер жылқы чарбасыныкы Мирзат Шүгірәлиев Саяпкері Азамат салдырат. Ысыккөл Чолпырата шаары. Üçüncü nomerde Жозефина Реал жылқы чарбасыныкы Саяпкері Николай Саратовцев Москва району. Мына буга чейин 2018 жылдын мыкты мунан жоргосу. Мына ушу Ноорус байрамынан баштаган туристик сезонунун ачылышы жалпы мунан жорголорду биринчи орунда алып келатат. Dördüncü nomerde Verba Mamадалиев Саматбектики Дөрөт Саяпкери Нуркен Салдырат Аксы району Жалалабад облусу. Анда мына мунан жорголор алгачкы aylampasına jönödü. 7000 metr 3 aylampı jönödü. Kana süre olturalı, kolda olturalı. Hazır hemen aldırı göstöy. Birinci nomerdeki Гривенник ek baratat. Anulay 6. nomerdeki Şkoda ek baratat. Жалпы bulan jorgolordu tanıştırıp koyayım. 4. nomerde Mamадалиев Саматбектик Erlat. Verba Erlat ekşileri tanıştırıp olayım. Verba 4. nomerde Mamадалиев Саматбектин jorgosu Dövlet Sayapkeri Nurken Saldırıu'da Aksı Жалалабад облусу. 5. nomerde Gelecek Amanov Kayındıkı Mamet Akboldoyev Sayapkeri Жалалабад облусу. 6. nomerde Şkoda Aktu jorgo Vladimir Алейниковтығы Бақыт Шерматов Саяпкери Ержан Салдырыу'da Москва району 18 жылы bir қатар байгелерге ие болгон кунан жорго. 8. номерде Беллисима Элдияр жылқы чарбасыныкы Керимбек Асанғазиев Саяпкери Төкү Салдырыу'да Тоң Бөкөнбаев айылы. 9. номерде Пальва Канат Хасановтығы Неправильный ход, тура эмес кадам шиттегендиги үчүн. Бул эме чуркап кеткендиги. Жана бир канча аралыкка чейин жоргону жазбай салдырыш керек. Чуркап кеткен кунандар 5 рет жаңылганда чектетилет. Чоң жорголор 2 рет, 3 рет жаңылып кайра түздөрүп кетсе, ал өтө орууна ката эмес. Мына эме биринчи aylampa жыйынтыкты алып, 2. aylampаны көздөй жөнөдү. 10. номер Байсу Азиздики Бишкек шаарынын жоргосу. Кунан жорголор. Азыр мына 2. aylampаны көздөй жөнөдүңөр. Жалпы 3 grup 7000 метр. 1. номердеги Гривенник Владимир Сопляковтығы Ивановканың жоргосу кетип баратат. Анулай 5, 9, калгандары жол тобу менен 2. aylampага жөнөдү. 1. бараткан 10. номердеги Байсу, 2. бараткан 1. номердеги Гривенник, 3. болуп бараткан 5. номердеги Келечек, Аманов Кайындыкы, Жалалабадтыкы Анулай 9. номердеги Пальва Канат Хасановдун жоргосу кетип баратат. 2. aylampага кетти. Кадай тизилип, алдыңкы буту үгүлүп, үстүндөгү жигиттер бели башы ийилип, намыс меники, жеңиш меники болсо экен деп келатча, алдыбыздан өтүп атканда бир сүрөт коюп туралы. Кудай буйрса бул кунан жорголор алдыдагы чоң иш-чараларда, майрамдарда байга алсын. 2. aylampаны жыйынтыктап, 3. aylampаны көздөй 10. номердеги Байсу Азиздики Саяпкери Чубак Бишкек шаарынын жоргосу кетип баратат.
Akırkı jıyıntık doğuşu aylampağa, 3. aylampağa jönödü. Anı ulayımla 3. aylampağını göstöy baratasınar. 3. aylampağını göstöy. Jıyıntık doğuşu, Reşay şu aylampağa jönödüңөр. 6, 7, 9. Ekinci olup ketip baratkan 6. nomerdegi Şkoda. Vladimir Aleynikov'taki Bakıt Şermatov sayapkeri Moskva rayonu. Şkoda'dagı buga чейин bir qatar baygal sürgön jorgolarda. Аны улай 7-ci ketip baratkan Göpölök, İhtiyar жылкы чарбасындагы Көкөнбаев айдына. Дагы Мукашевдин jorgosu Göpölök dagы 2-ci, 3-cü орындарды ээлеп, мына 2018 жылдын март айынан бери Кыргызстандын аймагында өткөрүлгөн bir qatar bunан jorgolardын жарышында байга алып жүрөт. Аны улай 9 Пальва. Örümçe direksiyon cemaati Улуттук ат оюндары боюнча Арыкмак федерациясынын жалпы жамааты байрамыңыздар менен куттуктайт. Son birinci oğlum, 10. nomer İşbek Baysu. İkinci girattan 7. nomerdeki Göpölök. Üçüncü nomer, 3. ordu Halıslardın çeşimleri. Görüşünür, mına jorgo degen bul Жазбай, жаңылбай, üstünde su tөгүлбөй салдырылган jorgo дейт. Андыктан jorgo боюнча калыстар жерде карап, кандай келгенин аныктап чечим чыгарат. 3 кунан jorgogo байге бар. 1-ci орунга 20 000 сом, 2-ci орунga 10 000 сом, 3-cü орунга 7 000 сом. 1-ci келген Байсу 3-cü орундан баштай берели, кол чабуулар менен колдоп туралы. Байгелерде Жылкыбаев тапшырууда мына 7 000 сом акчалай байгеси жана Эржандын бойнуна медалы салынды. Шкода Владимир Алейниковдун bundan jorgosu. Кол чабуулар менен колдоп коелу. 7 000 сом. Жана экинчи орунду ээлеп 10 000 сом акчалай байгеге жана дипломго ээ боло турган Көпөлөк Элдияр жылкы чарбасыныкы. Мына алдыңыздарда турган Көк Кунан. Көпөлөк буга чейин bir катар байгелерди алып келген. Керимбек Асанғазиев саяпкери Азамат салдырды, Тоң району Бөкөнбаев айылы. Бул Пасянс Лок деген айгыр менен Бөкөл деген Көйкөл деген жорго бээден алынган тукум. Жана 1-ci орунду мына 10-чу номердеги Чубак кол көтөрүп койчу. Кол чабуулар менен 20 000 сом акчалай байгеси. Байсу деген кунан жорго Азиздики саяпкери Чубак Бишкек шаарынын кунаны 1-ci орунда эледи. Кунаев Мараттыкы саяпкери өзү Сыпар Чабат Алатоо айылы Чүй. 11-ci номер Таңсулуу Арыкбаев Нурбектики Мырзабек филиясы саяпкери Бекболот Чабат Күнтуу Сокулук. 12-ci номер Бурагет Төлеев филиясындагы Сыймык саяпкер Эрмек Чабат Шалта Сокулук району. 13-ci номер Даймон Кет Каракетов Завурдуку Каракетов Али саяпкери Элдар Чабат Ысқата району. 14-ci номерде Аманат
Çıngızdaki Sayapkeri Karaketif Ali Isıkkol oğlusu. 15. Nomer Prado Kariyerdeki alias Çavak Isırata rayonu. 16. Araket Kıdırbayev Talaybek'teki Margunov Nikolay Sayapkeri Beykat Çavak Panfilov rayonu. Jönödü mü rekaylan bağa? 5000 metrege jönödü taylar. Jalpı 20 baş. Aldı Öztöy 11. nomerdeki Tansulu Arıkbayev Kurbegi, Anu Ulay 6. nomerdeki Sakina Göçkünbayev Beknazar'ın tayı, 3. olup Sarıkuş Kınali İkzamrı Bektir'in tayı 1. kadam başlap yetti. Ben ayağına olup tanıştırıp koyuyum. 17. nomerde Kırgızstan atlı tay, Akerov Tohtovek'teki Sayapkeri Özü, Eldiyar Çavak, Panfilov rayonu. 18. nomerde Aslarlar bulurgun, özdeşörünün görüngün, sığında, gözlü, toğun, varlığı taygısında bilinir. Buna şunda taygar aldığınlardan ötüp baratan. Katına kay giyingen kızlarday olup gözlü joğusunu algan taylar 1. aylanpa büttü, 2. jönödüңөр. 8'den joğumdu, çoğu baratan, 13. 1. 4. getip baratan. 13. nomerdeki aldıda getip baratan Deymon Ted, Isırata rayonuku. Andan keyin 4. Aytumar Şamırzaev Samarandıkı. 7. proçu aylanpaga jönödü. 2. baratman 3. nomerdeki Nursulu Kanat Dövlet Baktıkı. Arulay 7. nomerdeki Sarıkuş Kınali Zamirbek'teki. 4. olup 6. nomerdeki Satina Beknazar Göçkünbayev'teki. 1. nomerdeki 6. olup ketip baratkan Jetiger Mirzaev Ramazan'dın tayı. 4. bir yakına gömünce açmış görüp alkanıcılar. 2. aylanpaga Aytumar. Kara çıkma. Bizden Jalpeli oturgaga Arma Federasyasının başlığı kalısı Kaçengeyev Kanüvek Saliyevich dayarlarınız. 20. Kay. X'de mına. Ülközümün ötürü dayartımın aytıpı kaygısındakinde. Sağlıkta gilatkan üçü mamız talaşı, oğrun talaşı, üstündeki çiğitlerden göğsü çırayla estap körüle, meniki degen jürögü tüküldür gilatkan, nazır aldığımızdan ötür, Kilmattay. Aldına varatkan, ança oldu ki, 16, 1, 6, 7. On altı, 1, 6, 7. Janap 12. Oşonda 5 tay çıktı bayge alan. Baygilerdi Arma Federasyasının başlı kalısı. Andayev'sta turgan 3 buton ayak Gökkaşka 16. nomerdeki Araket. Üçüncü orunda elegen Satina Beknazar Göçkünbayev'taki Sayapkeri Özü Beknazar çaptı Tüb rayonu Mikhailov kaydına. 1. orundu maygesi tapşırıp koyalı. Ulutluk spor türleri boyunca direksiyanın jedeksinin orunbasarı Askar Mademinov baygilerden tapşırıldı. Onu kol çavlar menen kollap koyalı. 1. Yergen Sırat Beka деген жігітке Аскар Мырза медалын тапшырууда, сертификатын тапшырууда. 3. орынды Сакина Göçkünbayev Beknazar'ın tayı iyledi. 4. орынды Sarıkuş Tınaliyev Zamrubek'tin tayı
Sayapkeri Arsel ulan çaptı. Jayıl rayonu Sarmulak ayılı. Jana baygeli 5. orun. Burager Kuley Filyastığı Sıymık Sayapkeri Ermek çaptı. Sokuluk Şaltaylı. 2. orundu eğilegen Jetiger. Kol götürüp koysun ana. 2. orunda eğilegen 1. nomerdeki Jetiger. Asqar Mademenov buna baygesi tapşırıуда. Mirzaev Ramazan'dan payı Orok Şüyoğlusu. Buna Mirali degen jigit medalın bağırıp atat. 2. orunda eğiledi. 1. orunga 15 bin so'mning sertifikatı, 2. orunga 10 bin so'mning sertifikatı. Hadi 3. orunda eğilegen 6. nomerdeki Satina Beknazar Göçkönbayev'tiki. Buna Beknazar degen jigitke medalın Asqar Mırza moynuna eğilip, koluna sertifikatın berip atat. Bayga kut bolsun. Bul Tüv rayonu Isıkkol oblusunun Mikhailovka ayılından gelgen Gülüktay eken. 4. Talas oblusundan Gretsiya. 2. nomerde Formulok Janibek Mırzabayev'in jorgosu. Çuvak Jaylobek Sayapkeri Abdullah Saldırak Talas oblusu. 3. nomerdeki Shakira Samat Mamadaliyev'teki Yerimbulut Davlet Sayapkeri Jalalabat Aksı. Jönödümür 9.000 metr 3 aylanpa. Dışlı jorgolor 9.000 metrige 4 aylanpaga 4 aylanpa. Yerdeme jorgo boyunca kalıslar karap, bağlap, jalpı 9 dışlı jorgo geldi. 3. nomerde Shakira Mamadaliyev Samatlığı Davlet Yerimbulut Sayapkeri Nurget Saldırı'da Jalalabat Aksı. 4. nomerde Kokteyl Kırkbek Mutlusu'nun Sayapkeri özü saldırıуда Isıkkol oblusunun Batbu Dolmataylı. 5. nomerde Paymal Lok Samat Usupjanov'tiki Sayapkeri Vancher Küçükev Amanbek'e Hasan Gaziyev Kerimбек Sayapkeri Maksat saldırıуда Kom rayonu Gökönbayev ayılı. 8. nomerde Burkan Bildiyar Жылқы Чарбасыныкы Kerimбек Hasan Gaziyev Sayapker Drabis saldırıуда Kom rayonu Gökönbayev ayılı. Jana 9. nomerdeki Prima Kanat Hasanov'tiki Ahmat Ömürbek Sayapkeri Kanibek saldırıуда Grigorevka ayılı. Buna bir yerde Pancher, Baltik, Shakira, Gretsiya baygalıp жүргөн dıştılar. 2. nomerdeki 3. orunda eğilген. Formulok buna 3. reyt жаңылып жазdı. Talas oblusu Mırzabayev Janibek'tiki. Hazır dagı bir жаңылып jasa turgan bolsa çetetleri kalıslar aytırlar. 4 aylanpa. 1. aylanpanı jıyırtıp 2. aylanpanı göstörüp jönöysüңөр. 4 kurup 9.000 metr. Formulok 5 ret жаңылгандыгы үчүн Кыргызстан чечими менен четтетилди. Снят. 9. nomerdeki Prima Birisboy. 2. aylanpaga жүрөзүңөр. 3. 8. 6. 9 bolup ketip baratat. Daha 3 aylanpa kaldı. Dördüncü nomerdeki Toplasonov Mıhtыбектин Kokteyl attуу jorgosu Неправильный ход. Kokteyl 4. nomerdeki жаңылды. 9. nomerdeki Prima жаңылды. Bunun bari eseptiler. Dışlı jorgolor 4 ret жаңылsa çettetiler.
Мықтыбек байкенің жорғосы 3 бұттап баратады. Жорго деген жорғолош керек. Үстіндегі киши чалкалап алып ойдолош керек. Ошо менен жорго келип билет эмес да. Экинчи айлампа келатат. Мына экинчи айлампаны бүтүрүп, алдыбыздан 3-чү айлампага өтөбүз. 9000 метр 4 айлампа. Жалпы 9 бышты жорго катышууда. Бири экинчи номердеги Фарлок Талас облусунан Жаныбек Мырзабаевдин жоргосу калыстар чечим менен четтетилди. 5-ci номердеги Поэма Лок өтүп 3-cü aylampаны gösteriyor. Поэма Лок Uzuncanov Samaklı'da tüm rayonundan gelген жорго. Sayapkeri Samak Mırza özü Ercan деген жигит салдыруда. 3-cü aylampaga jönödүңөр. Жалпы 4 aylampa. 2-ci olup 3-cü номердеги Шакира Самат Мамадалиев кетип баратат. Аны улай жорголор. 3-cü aylampaga jönöдүңөр. 3-cü aylampaga. 3-cüгө жөнөдүңөр. Мына мыкты экен. Бышты жорголордун байгесин айтылуу саяткер, айтылуу Булкардын кожоюну мамлекеттик коомдук ишмер Султан Маакеримов тапшырат. Бышты жорголордун байгесин Султан Маакеримов тапшырат. Даярданыңыз. Birinci kelgen жоргого 20.000 сом. Экинчи келген жоргого 15.000 сом. Үчүнчү келген жоргого 8.000 сом. Жалпы 45.000 сом байгы фонду. Азыр жыйынтыктоочу 4-чү айлампага жөнөйт. Жалпы 4 круг 9000 метр аралык, жалпы 9 бышты жорго катышууда. Байге фонду 45.000 сом. Байгелерде мамлекеттик коомдук ишмер, айтылуу саяткер Султан Маакеримов тапшырат. 5-ci номердеги Поэма Лок акыркы жыйынтыктоочу курумга кетти. Усупжанов Самактыкы саяткер өзү Эржан салдырууда. Ысык-Көл облусунун Түп районунан келген жорго. Акыркы 4-cü кругту көздөйт. Решающий жыйынтыктоочу кругту көздөй кетип баратасыңар. 1-ci номердеги Греция улай жазусын окуй албай калдым. 7-ci номердеги Панчер Аманбек Күчкеевдики. Аны улай 4-cü olup 8-ci номердеги Буркан Элдияр жылкы чарбасынын Бүгүнбаев айынан келген жорго кетип баратат. Жыйынтыктоочу акыркы кругга кеттиңер. 3-cü номердеги Шакира Жалалабадтыкы. Аны улай 9 Прима Марат Хасановдун жоргосу. Жыйынтыктоочу кругга жөнөдүңөр. 6-cı номердеги Балтик Рейна Кенч заводдун жоргосу. Мына Мыктыбек байке 4-cü акыркы жыйынтык кругга жөнөдүңөр. Мына Греция кадамын катуулатты. Поэма Локтагы намысты бербегенге аракет кылып кетип баратат. Ой, мына 3-чү бараткан жорго, 2-чи бараткан Греция катуулады.
Üçüncü oratkan Pançer. Gökönbayev'den ayılından gelgen. Tongdun Jorgos'ta katuladı. Oy, payema loktu. Bastı, öttü Gretsiya. Gretsiya'дағы мына Kunan'dan başlap, Çomrata şaharında ötkөрülген, Bişkek şaharında ötkörülgen, Noğruz bayramında, Bişkek şaharının marekesinde, Hasanbek Atakulov'da baygalып жүрген мықты жорғалар. Üçöydен биринен бири өткөн мықты жорғалар. Карагачы, мына Маңыз талашы, Жол талашы, Өр талашы келатат. Gelatat. Qanday gelatat ko'z hozir. Birinchi, yettinchi. Sekizinchi. Bir yerde uçlu jorgolar aldığından üstü, ekranды qarab, қалыстардың шешімімен қандай келгені айтылады. Дәуірет жалпы барыңыздарды егемендүүлүк байрамыңыздар менен құттықтайды. Мына ушу өлкөбүздүн егемендүүлүгүнүн 25 жылдык мааракесине улай сентябрдын башынан 2 сентябрдан 8-ine чейин касиеттүү Ысык көлүбүздүн жээгинде 3-чү рет өтүп жаткан бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюну өткөрүлдү. Мамлекет тарабыбыздан колдоо көрсөтүлүп, жакшынакай иш-чарага жакшы маанайда катышалы, алыс жакындан келген меймандарды жакшынакай тосуп алалы. Кыргызстаныбыз байыгалсын, элдештер татыктуу орундарга ээ болсун деп тилек кылалы. Андыктан жалпы барыңыздарды кош байрамыңыздар менен куттуктайбыз. Өкмөт алдындагы жаштар иштери, дене тарбия спорт боюнча мамлекеттик агенттиги, улуттук спорт түрлөрү боюнча дирекциянын жамааты, улуттук ат оюндар боюнча Арма федерациясынын жамааты, Ак булак майданынын жамааты байрамыңыздар менен куттуктайт. Кандай тозду. Ошондуктан 1-номерда Грецияны серебрядан алып ташлайбыз, байгеге татыктуу эмес деп чечилди. Кандеме калыстардын чечими менен бул зигзаг же болбосо артта келаткан жоргонун жолун тосуу мына 3-4 рет мына могу кайрылыштардагы алды торок тоскондугу үчүн жалпы бул жерде 9 жорго боюнча калыстын чечими менен Греция четтетилди. Аны булай Birinci orun ошондо 7-ci номерде келген Күчүкеев Аманбектин Pançer аттуу жоргосу. Саяпкери Керимбек Асанғазиев Тоң районунун Бөкөнбаев айылына максат салдырды. Экинчи келген номер 8-ci Burkan Eldiyar жылкы чарбасыныкы Керимбек Асанғазиев саяпкери Рамис салдырды. Тоң району Бөкөнбаев айылы. Жана 3-чү орунду ээлеген 3-чү номердеги Шакира Самат Мамадалиевдин жоргосу Даулет Керимқулов саяпкери Нуркен салдырды. Жалал Абад облусунун Аксы районунан. Байгелерде белгилүү саяпкер, мамлекеттик коомдук ишмер Султан Маткеримов тапшырууда. 1-ci орун Pançer Eldiyar жылкы чарбасы кол чабуулар менен колдоп коелу. Замир Мукашевдики 2-ci орунду ээлеген Буркан Eldiyar жылкы чарбасыныкы Тоңдун жорголору. 2-ci орунду ээлеген Буркан бул Харал аттуу айгыр менен бет аттуу бейден алынган жорго. 3-чү орунду ээлеген Шакира
Мамадалиев Саматтыкы, Жалалабад Нақсы районунан келген жорго. 8-ші номердегі мына Бурқан байгесін алып баратат. 1-ші орынға 22 000 сом, 2-ші орынға 15 000 сом, 3-ші орынға 8 000 сом. Құрманалиев Қылышбектіге, Алиев Замир Саяптер, Өрісбек Чават, Талас облысы. Гүлдар 58-ші номер. Қыдыров Қадырдықы, Қален Чават, Ысырата Қарағай Бұлақ. Жөнеді баранда 11 000 метр, 5 айлампа, 35 құнан кетті. Алдыны өстай жөнеді. 11-ші номердегі Бақторы, Қанат Өлет Бақтықы, Абулай 13-ші номердегі Нұрғашқа Тұрсыналдың Бетайыпты, Абулай 18-ші номердегі Жанқара Марат Салмашбектің бұландары баш болған 35 бұлан жөнеді. Ардақлы меймандар, мына 11 000 метр аралық 5 айлампа чабылады. Жетпес күлік чақ болған, батырға күлік жарашса башына талай бақ болған. Ақ оқшыған батырдың айылы жолын сақ болған. Желменен сызып жарышса, жеткілген ұлдан алысқа. Құл бұрып жарыш берден, құланын оқшып қамышқа. Жинегі өлсе дыразы жігітті сүріп намысқа. Мекенін қорғып дұшмандан, меркінбей жұтқап чабышта. Керені барыш таштаған. Бара келді, мына жалпы 5 айлампа болса, біріншіні бүтіріп, екіншіге жөнөдіңір. Чоғы чаран, сары жөжелердей болып чоғы оратасыңар, мұқты бұйырса. Ақырында 2 айлампа көстой 11-ші номердегі Бақторы, Қанат Өлет Бақтық, Чыртықсының мүліге құратат. Анулай 60-ші номердегі Ласташқа, Қадырқұл басыл, Жалдың мүліге құратат. Анулай 16-ші номердегі Айсулу, Ринат Ешілбековтың мүлігі, 4-ші олы 2-ші номердегі Байторы, Оғойулу Ақтявырдың мүлігі 2-ші айлампаны көстой жөнөшті. Салмақтың құрал жарағын көтеріп алып тұрсаған ақсылап батырақ тұра. Алман бет мінген сараға, алды да кел жұмараға. Ашпышында жет чекен, 6 күндір жүң араға. Алман бет шейіт кеткенде, таштабай сөгін талаға. Жонынан артып қайранат ета, жылқышысы Қытайдың. Қарағұл деген балбанда, Қытайша білген Алман бет Қырғыздан олжың алдық деп, қарқұрындайды қалғанда, сынап көрсі қарқұрын, сыны башын аламданда, қошып Құрандарымыз 2-ші айлампаны жиынтыққа 3-ші айлампаны өстой жөнөші, азы шаңызғытып бағы шоң тобыменен кетіп баратат. 3-ші айлампаға жөнөдіңір, 3-шіге жөнөдіңір, жалпы 5 айлампа. 51-ші, 60-ші, 2-ші, 13-ші номерде кетіп баратат. 51-ші номерде Романтика, Асхат Мамбетовтығы бақты долан отты. Анулай кетіп баратқан 60-ші номердегі Ласташқа, Асыл Қадырқұловтың құланы Жал айылы. Анулай 2-ші номердегі Байторы, Ноғойулу Октябрь, Аламүден районы Байгелді айылы. 13-ші номердегі Торғашқа Тұрсыналы Мамбетайытовтың құнаны 4-ші болып кетіп баратат. Талап Мырза даярданыңыз. Торы тай болған жашында, тай торы деп қан қошой тағызы қойған. Азыралдығыстан мұна 32 ат құнан өтті. Жалпы Қашқардан 3-4 саатта қамшылбай кеткен қошқырға, оздығын чай
kaynap baştırlap oyuncak attın doktorga maşina belen alemine toktogon ardır dostorga ardından kusa gay emes jettilbeyt bolçu oktorga el tabıldı batırdan elirgen arca torusu kazan assa bakçuday kandayıp durucu sorusu jakkanda gayran kabıldı jarattan güçök orusu Kapara gezdiler. İkinci aylampаны жиынтықтарына төртінші aylampaға жөнелдіңдер. 51-60. 51-ші номердегі романтика, 60-ші ласташка. 15, 18, 16, 13, 17, 2 кетіп баратады. Төртінші aylampaға жөнелдіңдер. Төртінші aylampаны көстөй жөнеді. 51-ші номер романтика, бақыт орнатты. 60-ші номердегі ласташка, жаңа айылмасы екінші аңы улай кетіп барасқан. 15-ші номердегі легенда Ивановканың күлігі. 18-ші номердегі жаңғара Таштөбенің күлігі 4-ші кетіп баратады. Негізінен бұлар жол тобымен чоғы чарар. 4-ші айлампаға кетті. Жалпы 5 aylampa. Janışbayış bir tuğan jo menen tike çavıştı. Kutkaran dep er janış jaradar bolgon bayıştı. Özü da bolup jaradar kavırgası kayıştı. Jakındap gelgen düşmanlar antan bolup kalıştı. Ayvanda bolsun ak tulpar aldırбай жоғы namusты. Çöktü şo kanıp dizele estüylügün bilgisdi. Kurunan tiştep janıştın erge tartıp mingisdi. Kutkara kaçıp esin talay belesin. Saygılık kaydan çarçasın, sağıngan kesten gelesin. Çılmayran tosun geri degen, kulucuğa celge baş bolgon. Gence kızı kişimcan, gelişken suluğun as bolgon. Olcoboy batır jele, kişimde gönlün ak bolgon. Tuğrap kalgan kudake, kulduğuna sal dele. Aldap durup olcongun, Mine, төртінші aylampаны жиынтықта ақырқы шешүүчү жиынтықта осы aylampaға жөнелді. 60 ласташка, 51-ші романтика. Ласташка менен романтика алдыға. Романтикаға батып баратшы. 25, 15, 10, 18, 16, 21, 2, ақырқы 5-ші кругқа жөнелдіңдер. Жиынтық тоғышы кругқа жөнелдіңдер. Жиынтық тоғышы. Мына жиынтық тоғышы кругты өстой 60-ші номердегі ласташка жал айылының бұнаны анулай 51-ші романтика Кысыкөл бақты долынаттығын бұнаны кетіп баратады. 25-ші номердегі Кукла Аспеков Яспектіге шалтанын бұнаны аны улай 15 негізден алдыда біреу арқан бойы келатады. Алғандары намысы ашып, күліктен күлік өтсе 4 аяғы туырады. Жігіттер, күліктер, бұнандар мықты келатады. Ені ат шұрқалай, тап шұрқалай, бақ шұрқай деген бағы шұрқандар бай келады. 7 бай кел. Номер 60-ші номердегі ласташка. Анулай 2-ші номердегі байтору. Қазір еме мұна. Бешінші номерде Прага. Ақылы Арыстанбектікі Александр Федоров саяпкері ұрыс келді салдырат Том районы Қаратала айылы. Бұл нағыбайға жүрген жорғы. 7-ші номерде Жрец Лок Зафаров Атамырзаевтікі. Қуанышбек ұлы арген саяпкері өзі салдырат Москва районы Садовой айылы. 8-ші номерде Гранд Гол Байзақ Замирдікі. Пулгин Александр саяпкері Ивановка Ысығата. Жөнеді байранда 5 aylampa 11.000 metrege 12 жорғы жөнеді. 4-ші номердегі Француз Рахманов Батырдың жорғасы алдыға жөнеді. Анулай 10-ші номердегі Шардаш Салиев Жанбек жорғасы орады.
birinci aylanmaga yetti. 9. nomerdeki Akjoltoy Hasanbek Ata Жылқы заводтығы Жекиш Батыр Кулов саяпкері Суан уулу болған салдырууда Ысыккөл облысы Толкун Ата шаары. Буга чейин бир катар байгелерди алып келген Акжолтой. 10. номерде Шардаш Сали Жаныбектеги саяпкери Мыктыбек Токтосунов Ерлан салдырууда Ысыккөл облусунун Марбулак айылы. Шардаш дагы буга чейин мына 10дон ашык жолу бир катар жорго салыштарга катышкан. Ошонун ичинде 3-2 орунду ээлеп жүргөн мыкты жорголордун бири. 11 номерде Айтулуу Вулкан Ашырбек Ата жылкы чарбасыныкы саяпкери Мыктыбек Токтосунов өзү салдырууда Бишкек шаарынан экен. 38 жолу салдырылса 27 жолу биринчи, 5 жолу экинчи, 5 жолу үчүнчү. Ардақты меймандар, жолғы салыш 5 айланма 11.000 метр. Жалпы 5 жолғы ойға қалған. Бірінші айланпаны жиынтықтапына Айтулуу Вулкан 11 номер Ашырбек Ата жылкы чарбасы Мыктыбек Токтосунов 2 айланпаны көсtöй жөнөдү. Аны улай 2 номердеги Синдар Кулагер жылкы чарбасыныкы кетип баратат. 3-чү болуп 4-чү француз Аны улай Парусник кетип баратат. 2 айланпага жөнөдү жорголор. Жорголор 2 айланпага жөнөдү. 1-чи Вулкан баратат. 2-чи 4-чү номердеги француз баратат. Аны улай 3-чү номердеги Парусник баратат. Анын аркасынан 9-чу номердеги Айтулуу Акжолтой кетип баратат. 12-чи номердеги Асуар Турсунбек Адамалиевден Бостериден келген Асуар мына 1-чи айланпада бир катар эрежени бузгандыгы үчүн калыстардын чечими менен шеттетилди. 13-чү кечиресиздер, 13-чү номердеги Пикассо Лок Илшат Исмаиловдун жоргосу. 12 эмес, 13-чү номердеги Пикассо Лок шеттетилди. Ардактуу меймандар, жаңылыш айтып алсам мени жаман көрбөгүлө. Күн ысык, кээде жаңылыштык болуп кетет. Байрамыңыздар менен, маанайыңыздар жакшыбы? Бизди көзөмөлдөп аткан, жакшы шарт түзүп берип аткан Бишкек шаардык оюндар боюнча 7 жолку чемпиону Райымбулов Өмүрбекович байге тапшырууга даярданыңыздар. Азыр мына 2-чи айланпа жыйынтыкталып, 3-чү айланпаны көздөй Айтулуу Вулкандай атылган Мыктыбек агабыз 3-чү айланпага жөнөдү. Алдыда Вулкан, аны улай кетип бараткан 2-чи номердеги Синдар, аны улай кетип бараткан 12-чи номердеги Асуар. Вулкан алдыда баратат. 3-чү болуп бараткан 6-чы номердеги Üçüncü aylanpaga geçti. 3-cü aylanpanı göstöy baratasına 8-ci Grand Gol. Ардактуу меймандар, азыр мына жолго бул дагы 2 рет биринчи орунду, экинчи орунду 1 рет алган жорго. 5-чи номердеги Прага
Арыстанбек Акуновтугу, саяпкери Александр Федоров, Тоң районунун Каратала айылынан келген жорго. Бир рет, бир жолу 2 жылдын аймагында Шукунан кесинен бери байгелер келинип жүргөн мыкты жорго. Чардаш 20га жакын чоң байгелерге катышкан, ошонун ичинен 7-8 рет чоң байгелерге ээ болуп жүрөт. Вулкан тууралуу мына кеңири айтып бердим. Ашырбек Атажылкы чарбасындагы Кыргызстандын, Казакстандын, Борбор Азияда көз тийбесин мыкты атагы бар жоргобуз. Мына 4-чү айлампаны көздөйдагы Мыктыбек мырза Вулкан кетип баратат. Анулай кетип баратат. 3 уда 12-2-9-чу Анулай кетип бараткан 10-чу 5-чи 7-чи 6-чы 4-чү айлампага жөнөтүлөт. Алтынчы номердеги Памир Асанбаев Анарбектин 7-үстөн келген жорго четтетилди. Себеби 5-6 рет жаңылып жазгандыгы үчүн жорго боюнча калыстардын чечими менен Памир 7-үстөн келген жорго четтетилди. 4-чү айлампага кеттиңер. Номер 5-чи Прага Акунов Арыстанбектин жоргосу бир ызбой, бир жаңылды. Чоң жорголор эме. Чоң жорголор 3 жаңылса уруксат. 4-чү рет жаңылганда бул автоматтуу түрдө алынат. Анткени булар чоң жорголор. Жаңылбаш керек, жазбаш керек. Саяпкерлер, мына Салкын алдындагы дене тарбия, жаштар иштери спорт мамлекеттик агенттиги, улуттук спорт түрлөрү боюнча дирекциянын жамааты, Аккула ат майданынын жетекчилиги жамааты, Аргымак федерациясынын жамааты, Өкпөрү федерациясынын жамааты майрамыңыздар менен куттуктайт. Улуттук оюндарыбызды уланталы, жалпы өзүбүздү, эл журтубузду көрүшүлөрдү кубандалы. Азыр эми мына 11 метр аралыкты 5 айлампанын жыйынтыктоочу 5-чи группту көздөй жөнөйбүз. Алдыда Вулкан Ашырбек Атажылкы чарбасы Мыктыбек Токтосонов 5-чи групп, акыркы групп. Жыйынтыктоочу групп 11-12 2 9 кетип баратат. Жыйынтыктоочу групп 5-чи орунга 7-чи номердеги Жрец Лок Садовой Москва районунун, Анулай 5-чи номердеги Прага Тоң районунун Каратала кетип баратат. 4-чү номердеги Француз Рахманов Батыр акыркы групп 10-чу номердеги Чардаш Турсуналы Мамбетаев аксакалды жана Кыргыз Республикасынын спорттун ветераны, Кыргызстандын эмгек сиңирген тренери, Советтер Союзунун улуттук оюндар боюнча 7 жолку чемпиону Райымкулов Төлөндү Өмүрбекович агаларыбызды чакырып коелу. Beşinci aylampanı jыйынтыктап байгени алчумал келди. Алдыда келатат Вулкан Баякулов, Султан Макеримов Токтосонов Мыктыбек саяпкер, Ашырбек Атажылкы чарбасындагы аттара келди. Экинчи келаткан 12 Асулар Адамалиев Турсунбектики. Üçüncü yer atkan Tuz Akjoltoy
12 nomer, 9 nomer, 2 aran 7 olup mına baygege ilingen Жрец Лох. Құлагер жылқы чарбасындығы Мирзат Шүгірәлиев саяпкері Ержан Салдырды Чолпын ата. Жана байгері 5-ші орынды иелеген номер 7-ші Жрец Лох. Атамырзаев Зафардықы Куанышбек оğlu Арген саяпкер өзі салдырды. Москва районы Садовое айылы. Жорғалардың 1-ші орыны 30 000 сом сертификаты, 2-ші орынға 20 000 сом сертификаты, 3-ші орынға 15 000, 4-ші орынға 8 000 сом, 5-ші орынға 5 000 сом. Айтулы саяпкер Тұрсыналы Мамбетаев Ақсақалы өз. 11-ші номердегі айтулы саяпкер Мықтыбек Тоқтасонов. Мына Ашырбек ата жылқы чаруасынан айтулы Вулкан жорғасы. 2-ші орынды иелеген 12-ші номердегі Асуар Тұрсынбек Адамалиевтігі 20 000 сом ақшалай байгені сертификаты. Қаныбек Адамалиев саяпкері Адыл Салдырды Ысықкөл районы Бостери айылы. Мына алдыңарда тұрған қара жорға. Байгелерді мына бұл финиш тұрған жерден тапшырып қойылы. Азыр су чарчып өтөт. Қана бір қол чабулар менен Вулканға байға тапшырып қойылы. Тұрсыналы Мамбетаев ақсақалыбыз, Төлөнді Өмірбекович ақсақалыбыз. Мына үшін айтылы спортсмен саяпкерлер ақсақалдар байға тапшыруда. Вулканға атайын егеменді өліктен урматына арналған Ақбұлақ майданындағы ат чабыштың ат жабуысы 2018 егеменді өлік майрамының Вулканға жабылды. Bir estelik sürekli düşük başlamızlar. Jana 4-cü orunda ielegen Sindar. Aykumar Батырқұлов жеңішбектіге саяпкер өзі Бекжан Чавак Талас оғлысы. 19-ші Ақтану Құтнаев Мараттығы. Ой, енді ол бар, Біріншіге. Мұныңар болбай. Нейрені. 20-ші Жылдыз Мұсаев Бақтығұлдығы. Денис Шават Қысырата районы. 21-ші Даққайым Qoylubаев Алмаздығы, Айбек саяпкер Сары Чавак Гүлтуын Соғылып, 22-ші номер Стрела Алығұлов Қанаттығы, Иманалиев Чыңғыз саяпкер Тимур Чавандес Соғылып Тоқпай, 23-ші Бешқашқа Адылбеков Ерлан, Маргунов Николай саяпкер Ерлан Чавак Қаравалта шары, 24-ші Бұтцефал Бешембеков Керімдеке, Николай Маргунов саяпкер Бека Чавак Қаравалта шары, 25-ші Роза Бейшембиев Алмаз, Чоноев Әділет саяпкер, Ақтан Чавак, Ортосай, Аламедин районы. 26-ші Саяна, Жаркеев Алтынбектіке, саяпкер өзі Айдар Чавак, Қаравалта шары. 34-ші Шумқар, Турдубек Мамытовтығы, Фамил, саяпкері Паша Чавак, Нарын районы. 41-ші номер Ханша, Тоқтоматов Алмазбектіке, Қасымбек. Батырдың бүгін қойнына, батырып алған жерінен, ел жердің күндік үшін, ел азаптарды жебеген, қырылып қайбір ұшырда, қиғаған бүгін кереген, қарудай чачып düşмандарды тоқтай кеткен елелен. Бірінші айрапауызды жиынтықтап, екінші айрапаға жөнөйсіңір, жалпы 9 grup. Екінші айрапан өсті жөнөдіңір, алдыда баратқан 16 Тайсон. Аны улай кетіп баратқан 2 Шарлотка. Екінші айрапаға жөнөдіңір. Аны улай баратқан 19-ші номердегі Ақтану Құтлаев баратты 3-ші болып.
Adulay 23-cü nomerdeki Beşiktaş'a Adulbek Mirland'ın gülü getip bırakar. İkinci aydan para jönü. Memleketin tüktügün manastır ayda katasın. Mansutlar bildiği barakat manastay vardır hatasın. Egemenlik degen denger manastır şödeyesin. 711 yıl biz hazır bu söz kılgan. Kıyraktır kırgız kaganlar barış degin çep kılgan. Ellerin vurgur düşmandan erkin göz çulgan. Ünlüsün tarih betinde egemenlik degende barış degin şödeyesin. Andıgan düşman başbaktı, kumragan teyir at vermey, kurman bekli akşattı, kıcıldagan düşmandan, kırkçı çapsattı, düştü çıkma koy görgen, uçurata taş bastı, atbay albay koşandan, derisinin at yattı, tel toruday bulgan yok, tegerileri tungan yok, tanday katır baradatta, tamçılarlar sulgan yok, harmanın aydı vakkanda, hadine varacakkanda. Havara geldi, mına ikinci aylanpanı jıyıntıktap, üçüncünü göstöy jönödü. 16-cı Isıratanın gülügü alağa çıkıradır, 16, 19, üçüncü aylanpaga jönöp bıratasınlar. Üçüncü aylanpaga, andagi 12-ci nomerdegi Karaçaç, öy jigitler, çayra, ıldamdap çapkıla. Şimdi kızlar jönünde süйлöş otasınlar, ıldamdagıla, ıldamdagıla. Ildamıra, üçüncü aylanpaga jönödüңөр. Ildamıra, ildamıra. Üçüncü aylanpaga göstöy, 16-cı nomerdegi Tayson Turганбаев Melis'tin gülügü şu yolumuz getip bıratat. Andayın 19-cı nomerdegi Ahtano Kutnayev Marattıkı Alatoo ayınının gülügü. Andan keyin getip bıratkan 42-ci nomerdegi Aktilek Surakmadov Talanttın Sokuluktun Sarvanның gülügü. Andayın 1-ci nomerdegi Samuray Urmat Çargınov'tıkı Cumgal'dың gülügü. Anulay 7-ci nomerdegi Kerdolu Kutkuçev Nurbulut Talas'tың gülügü getip bıratat. 3-cü aylanpaga geçti. Soğanlı sankolu dindirgen danışman vardır müzikbi kıymanı dolu dindirgen şeraridi toğunlu hanşaylı orçuslar görüp tangaldan işemeyeli döğü döp de korkuşkan gidip bargandan eki güllöküp ormunhan ötkön soğuşun jalgandan orçustardın saparı boşondan keyin jalgandan Gitti, kızıl göynük çaptı. Hazır 3-cü aylanpa jıyıntыкtalar. 4-kö getebиz. Kızıl aldıga çıng olayın dep okşoyt. Mına ушундай болуш керек эле да. Aydan çıkkan alısta, ağlamga salgan davışta, oyron bulgun ümittün otuna bulgun tamızda, Kudayım bilgen turmancan, çakır ile anakba, Gemüşüden şaptan baş kopukta, gengeşin surak barıştın, Orustun generaldara. 3-cü aylanpanı jıyıntыктayбыз. 4-cü jönöybüz. 25-ci nomerdegi bara keldi 25 Roza Beşembeyev almaz. 4-cüye gettiler. Öy ıldamdagılar, çorbaga jetpey tasыңар. 4-cü aylanpa. Uy aylap жүрөсүңөр mü? Ildamıra. Çorbanın tempine jetpey tasыңар. 4-cüye jönödüңөр. 4-cüye jönödüңөр. Ildamıra, ıldamıra. Aldıda getip baratkan 25 Roza Beşembeyev almasının gülügü. Anulay 16-cı nomerdegi Tayson Turганбаев Melis'in gülügü. 3-cü olup baratkan Samuray Çargınov hurmattıkı. Anulay 19-cü nomerdegi Ahtano Alatoo aylı Marat Kutnayev'tıkı. 4-cü aylanpaga getdi. Orutkan, apasının boş gözün, armandı kaydı soğutkan, topudan salgan ajalga, topçumaydı korutkan, başkana tüzün ayrı. 4-cü aylanpaga gettik, 4 minut geçiği atabız. Buga karaganda jorgolor ıldamıra жүрgөн. Soldattan alıp baldarın,
alır malları. Aldıдағы көшмендер ойындарындағы тілек қылады. Намыс алсын деп тілек қылады. Байғалсын деп тілек қылады. Sandaka, egemenliği de gende represiye düşeceğiz. 41. yılında, 22. iyunda, Aralavata... 5-ci aylanpağı gösteri jönödüңөр. Жарпы 20 000 метр. 5-ci aylanpağa jönödüңөр. 25-ci Роза, Ордос айдын бөлігі. Ануулай кетіп баратқан 19-чу Ақтано Бұтқаев Мараттығы, Ануулай 16 номердегі Тайсон Тұрғанбаев Мелістігі, андан кейін 4-ші ол 1-ші номердегі Самурай, андан кейін 7-ші номердегі Кердолу Тұтқочев Нұрғылаттың көлігі 5-ші айлампаға жөнеліңір. Негізден басымды күліктер жол толымен чоң орады. Yol tapkan astıda, tuğulgan ekim baktına, Yetimliğin başından canına gücün baktıda, El yürü kıskan razakot, elimdir yaşın aktıda, Ekizin yıldık bulandı, eteli yılda açtıda, Moskva'nın kömüldün zaman astı dedim baktıda, Ucunda durdum düşündüm, Babir Beyteken yakşıda, Anatol'un tulbarın aksatıp koydu Moskva, Egemenlik degender Razakov düşödegesine. Akın bolu jarıkta, alın tulgardan geç gelgen, Kolgot çerdi komuzlu top topundardı eskergen. Vergen de yeri tutmaydı devatan, Emrin çünküldür kırpızın, Esteyden oydu anıda, Suğarından antrenildir babaların kanına, Ormanadan sakaya, Kovuk sasından şarına, Engelbez Fransız atırla, Bekenden uçman çanına, Bıydagan dişi sorun boğmısın, Sızlarında, Kudayın özü kırmızsın, Tutulgan talay bağında, Mektabı kırmız buldumun, Dümüşü bir yarat kanıma, Parmaydın şu bakıpta, Hayırdan büyüdük bağrına, Күнеме 5-ci aylanпаны жыйынтыктап 6-чыны көздөй жөнөдүңөр. Жалпы 9 групп 6-чыга жөнөдүңөр. 25 Роза алдына кетип баратат. Ануулай 15-ci номердеги Даяна кетип баратат. Ануулай 19-чу номердеги Ақтанова кетип баратат. Андан кийин 2-чи номердеги Шарлотка кетип баратат. Мына 6-чы айлампага жөнөштү. 6-чыга жөнөдүңөр. Мына эми окшоштуңар, караңачы. Egemenleri kim bolsa endi gitmende aşıdan, Eddinli küçük kuşköyün Çakırgan, Rusmaran kızda benden, Yurdun nesin yaşırgan, Ağlamdaştı ol degen, acıdar gücü taşıgan, Tutulsak eken batıştın kuragan sayasatı. Bana geldi mına 6-чы aylanpanın tuşma-tuşuğuzga gelip kalgan uçuru. Өзүңүздөр багам салгандай күлүктөр негизинен жоон тобу менен кетип баратат, бирок алдыны көздөй кадамдарын, аттардын жүрүшү ылдамдай баштады. Мына ушунда билинет, күлүктүн күлүгү, саяпкердин эмгеги, чабандестин эрдиги чапканы мына ушул айлампа жарым ортолоп калган маалда аттар эми билине баштайт. Мыктылары алдыга озуп, аркан бою андан алыстап, 5-чи келген күлүккө 8.000 сом, 6-чы келген күлүккө 6.000 сом, 7-чи байгелүү орунга 4.000 сом, жалпы 130.000 сом байге фонду бар. Баракелде, 6-чы айлампа жыйынтыкталганы калды. Кудай буйруса аттардын жүрүшү жакшы. Эгемендүүлүктүн майрамына карата элди ириктирбей аттарыбызда тең жакшы чуркап атат. 6-чы айлампа өтөт. 6-чы айлампа өтөт.
7. aylanmanı göstey jönödüңөр. 7. 25 4 17 41 7 Git burada. 17 42 41 8. numerdagi gruplar 7. grupni göstey jönödü. Barakeldi. Öylünü göstey jayga. Ildıy başlanganda koy verip Ata-oğlan kelatkan saltı menen attardı kıynabay. Mıқты baratacak. Mına 7. aylanmada attar жоğun тоğu menen. Kuday buyursa taптары жақшы екен. Emin baktарын Kudayım aytsa hazır bilinedi. Kuruк жыйынтык алса сонда таза толук 2 aylanma калат. 9-чу чечүүчү grup менен 7 күнүккө байге каралган. Бул эми 20 000 метр аралыкты басып өтүшөт. Бүгүн күнүбүз дагы алалык болуп, салгын, бул аттарга да жакшы, бөлүүчүлөргө да жакшы маанай түзүп атат. Жетінші aylanmanı жыйынтыктап атасыңар. 7-чини жыйынтыктап атасыңар. Толук 2 aylanma куруңар бар. Жалпы 31 күнүк 8-чи группка жөнөдүңөр. 8-чи 2 куруңар бар. Алдыда дагы 25 Роза, Бешемиев алмастыгы, Шоной Мазлет саяпкери, Ордосай Аламүнү. Бул Kuştu, Baykal eken, altıda varaktan 25. 8-çiye gittiler. Çoğaz Çavuş'un baygelerini tapşırığa dayarlarınızlar. Buna vaqtının uçurmatını, jiyağını jönöp atsa hazır, жыйынтык тоочу, 9-чу aylanmаны gösteriş деп бүлүктөр келди. Жалпы бүлүктөрдүн деми, күчү, жүрүшү абдан жакшы. Негизинен жоон тобу менен. Чалыккандар анча берилбейт, айрым-айрымактар болбосо, мына баары жоон тобу менен. 9-чу акыркы группка жөнөдүңөр. 9-чу жыйынтык тоочу групп. 7 күнүккө байга бар. 130 000 сом байга бар. Akırk kurga jönödüler. Akırkı kuruktun göstey, dağda 25. nomerdegi Roza, 2-ci 13. nomerdegi Kılçaybaz, Andan keyin 17. nomerdegi Roza, Banu Ulay 4-cü nomerdegi Gulistan, Banu Ulay 2-ci nomerdegi Şarlokka ketip baratat. Mına gördüңүздөрбү? Bilinbey baykalbay attılar, akırkı kurga kelgende kayсы үлүктөр Qanday бағытта, qanday ылдамдыкта алдыны көстөй жүгүрүп жөнөгөнүн көз алдыңыздарда көрүп турасыздар. 9-чу жыйынтык тоочу бөлүк. Байгелерде белгилүү саяпкер, şu at oyunları боюнча, айрыкча ат чабыш жорго боюнча белгилүү адис. Мамлекеттик коомдук ишмер Кемел Жакешевич Ашыралиев, Кармак Федерациясынын башкы калысы Каныбек Салиевич Качкеев.
Gelatat, qaysi gelatat bo'lgan, qanday gelatat bo'lgan, qanday gelatat bo'lgan mana. Birinchiga gelatat. 5. Oley! Yedi günlük olayı var. Birinci gelgen Dayana, Nurdin Abdurazakov'taki, Erlan Kıvançbekov, Sayapberi Şaylo çaktı, Bişkek şahırı. 7 günlük olayı var. 7 günlük. Birinci gelgen buna taza, Dayana. Mahmet Ayitov'taki, Sayapberi Kerim Ömraliyev, Adış çaktı, Narın rayonu. İkinci orun, kol çavlar menen. 30.000 son. Adış деген жігіт чапты мына байгелерде Кемел Жакешевич Ашыралиев, Хамибек Салиевич Қачкеевтер тапшыруда. Жігіттер Üçüncü geldi. Üçüncü sıra bu. Sen ver. Üçüncü kaç? Üçüncü. Bırakın beşli. Baygeler tapşırılığında üçüncü gelgen buğdan Kamçıbek Bemir'deki Bişkek şahırından Salamat degen jigit buna. Kol götür koş Salamat. Baygesi medalı Kemel Jakaşevich tapşırılığında. Bemir Kamçıbek. Kamçıbek uzatmayıp. Gelin sürekli. Baygelik olsun. Mına tapşırılıvatkan 13. nomerdeki ikinci orundu iğnegen 30.000 som alıvatkan Kılçaybaz Tursun alıp Mahmet Ayitov'taki Kerim Ömraliyev Sayapker Adış Narın rayonu. Kol çavlarına bana koyalım. Ağzından gelip buna geldi. Üçüncü orunda yedigen buna buğdan İbir Kamçıbekov'taki Akjol Sayapberi Salamat çaptı Bişkek şahırı. Жақсы geldi. Жақсы taptı aldılar. Bayga mutlu olsun Kamçıbek'e. 5. nomerdeki Dayana aldığınızlar da turar. Nurdin Abdurazakov'taki Erlan Kıvançbekov Sayapberi Şaylo degen jigit çaptı Bişkek şahırı 50.000 som Akçalay baygesi. Atayın at javuzu. Diplomu, medalı. Kol çavlarına bakalım. Para geldi. Mıktı geldi. Köpçülük tovatlar arasında Köpçülük menen tovatlar arasında жүрдü dağı. Mına 8. kuruk ayakta vatkan mağılda top edip bölündü dağı. Birinci geldi buna 20.000 senede eğili oldular. Bana mesela bir atça olsun cevap koyalım. Dayana, Bişkek, Nurdin Abdurazakov'taki. Gittik ya.